Welcome to the Voice of Indus Nation News. A successful international conference was organized in London under the hosting of World Sindhi Congress, in which World Sindhi Congress Chairman Rabina Sheikh, Lakhu Lohanu, Hidayat Bhutto, Sagheer Sheikh, Hajan Kalhoro, Chairman Maqbool Halepoto, Voice of Sindh London Managing Director Imdad, Oodhu, BNM Leader Hasan, Dost, BHRC Leader Qamber Baloch, Jeay Sindh Freedom Movement Chairman Sohail, Abro, Freedom Movement पारां असां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस सां गॾु हूंदासीं ऐं ईंदड़ वक़्त में असां कोशिशि कयूं पिया त जेके बि सिंध दोस्त दुरियूं आहिनि वतन जी आज़ादी लाइ, वतन जी ख़ुशहाली लाइ जेके बि कमु कनि थियूं, ॿाहिरि वेठल जेके बि इंटरनेशनल फोरमनि ते उहे सिंधी हुजनि, बलोच हुजनि, पश्तून हुजनि या जेके गिलगित बल्तिस्तानी हुजनि, जेके बि मज़लूम क़ौमूं आहिनि, असांजी कोशिशि आहे त सभिनी खे हिकिड़ो इंटरनेशनल फोरम ते गॾु कयूं ऐं हिकिड़ो इताद ठाहियूं जीअं हिन जेके आहिनि ज़ुल्मनि ऐं बर्बरियत जेकी मिसिंग पर्सन्स जा मसइला आहिनि, सिंधी हिंदू नियाणियुनि खे जेको जबरी मज़हब तब्दील करायो पियो वञे, इन्हनि ते असां गॾियल हिकिड़ी जदोजहद बि कयूं ऐं हिननि ज़ुल्मनि जे ख़ात्मे ताईं हिकिड़ो असां गॾिजी करे अॻिते हलण जो सिलसिलो जारी. Indian Sindhi businessman and Heritage Foundation leader Narayan, Bablani, senior journalist Veengas, and coming from all over the world, writers, intellectuals, professors, journalists, international human rights organizations, Sindhi, Baloch, parties, forum leaders, workers and families participated in this program. We congratulate the entire team of World Sindhi Congress for the successful program organized under the title of International Conference of Sindh by Jeay Sindh Freedom Movement.